Sukalde komunitate bateko sua piztea da, kasu honetan janariaren inguruan. Logika komunitarioan sartzen den ekimen bat da, zeinaren bitartez zure jateko beharra erresago asetu ahal izango duzu, modu kolektiboan asetuko dugulako, merke aterako zaizu, sanoa izango da, eta gainera, batokiko bizilagunekin harremantzen ibiliko zera, nahi izan ez gero baita ere euskeraz bizi ahal izango duzu, beste pauso bat emango duzu zentzu horretan ez, eta badakizu ari zirela jasangarriagoa den mundu bat eraikitzen, ez? Como objetivo principal podríamos decir que sería aliviar esa carga de cocinado que suponen los vecinos de manera individual y hacerla de manera colectiva. De esta manera, una persona no tiene por qué tener una renta excesivamente alta para poder consumir esos productos que se producen en la zona o que se comercializan en la zona. Zerbitzu komunitario bat izan nahi du. Sukaldari eta bestelako langile ordindu egiten zaie, baina ateratzen den mozkin edo etekin guztia gelditzen da proiektuarentzako eta auzoan horrelako logika daukaten ekimenak sustatzeko. Me parece un punto muy importante en este proyecto que toda la actividad que ejercemos y todo el capital que recaudamos vuelva a recaer sobre el tejido local. Proiektua bizia da, ez? Eta aldatzen joan da esperientziarekin batera. Eta partaidek hori ere bai bazekiten. Jendeak parte hartu egiten du une oro, eta orduan gu gestiotikan egiten duguna da iritzi horiek jaso eta zerbitzua bera moldatu. Zer dijoa ongi, zer egiten ari zaion zaila, auzotarrek errexe uki dezaten zerbitzu hori jasotzeko, ez? De esta manera, la socia y el socio no son simplemente consumidores, sino que también aportan al proyecto y se comprometen con él. Entonces, se trata de algo que estamos creando entre todas. Sukalde hauetan sukaldatzen den gehiengoa tokiko produktua dira, 0 kilometrokoak, eta asko uneko handi bat ekologikoan ere bai, ez? Orduan, badiako arrainak hartzen ari gera, inguruko abeltzainen haragia, tokiko baratzetako berdurak, eta hori eragin bat dauka, ez? Y todo esto pues va generando como una red de proveedores, ¿no? Que al final, a mí, desde mi parecer, por legitimidad, tienen que proveer el alimento de este barrio. Sukaldeko proba hau 4 astekoa izan da, eta partaideek gutxienez astero 5 plater hartu behar zituzten. Menuak horiek ziren, edo lehenengo platerrak, edo bigarren platerak, edo lehenengo eta bigarren platerak. Se intenta adaptar esos platos a las opciones de intolerancias o de opciones ideológicas, se generan platos alternativos para que la socia o el socio pueda complementarlo. En el caso de que a alguien no le guste el plato, que suele pasar cuando se trabaja con producto de temporada, tenemos opciones permanentes que están siempre ahí. Tenemos 3 tipos de pasta y 3 tipos de ensalada que se pueden elegir para sustituir ese plato diario que igual pues, a la socia o al socio no le puede gustar. Herrako sukalde bi espazioetan jokatzen da bilez. Alde batetikan elkarteak berak dira eta beste alde batetikan auzo elkartearenaren auzotegia, ez? Orduan, gu sukaldetan janaria prestatu egiten dugu. Se bajan todos los tuppers. Limpiamos los tuppers, los pasamos por lavavajillas para esterilizarlos, los ponemos sobre la mesa, ponemos el alimento dentro, dejamos que se enfríe un poco, tapamos. Ontziak prest ditugunean, gurdi baten bitartez, auzotegira eramaten ditugu eta auzotegia prest daukagu almazen bezala frigorifikoekin eta orduan bertan gorde egiten dugu dena eta jendea arratsaldetan auzotegira etortzen da beraien ontziak jasotzera. Banaketei dagokienez, 2 arratsalde eta 2 goiz daude, 2 orduko margen batekin, bakoitzean, zu honea etortzeko auzora eta zure ontziak jasotzeko. Y lo hacemos en 2 partes pues para un poco respetar esas 48-72 horas de margen de seguridad alimentaria que hay para un producto no envasado. Las socias vienen con su bolsita con el tupper, vienen con los tuppers vacíos y limpios y se llevan los tuppers llenos. Entonces, de esta manera, como el envase es reutilizable, no generamos ningún tipo de residuo. Este proyecto ha sido posible gracias a las directivas y a los socios de las sociedades gastronómicas que nos han cedido esta infraestructura. Elkarteak laguntzen ari dira gertutasuna erakutsi dute hasieratikan eta beraiekin hitzartu egin genuen espazioa erabiltzeko modu bat eta beraien bazkidetzarentzako modu batean funtzionamendu normala bermatzeko, ez? Eta azkenan egiten ari garena gure begitan da berezkotzat dakaten azpiegitura bat erabiltzen ez duten momentuetan modu batean rendimendua ematen ari gara, ez? Eta
auzotarrei bizitza errazteko helburuarekin, ez. Auzoko ekimen bat izaterakoan eta balore hauek sustatzen dituenean jende asko hurbildu da laguntzera. Ontziak jasotzera etorri ezin diren hoiei beraien ontziak hurbiltzen laguntzen, goizero sukaldera etortzen eta azenaioak mozten laguntzen, patatak zuritzen laguntzen. Se generan conversas muy interesantes, se aprende juntos, truquillos de cocina, te explican batallitas, tú les explicas las tuyas. Se genera un diálogo muy bonito, intergeneracional y una vida especial en esa cocina. Eta azkenean ekimen kolektibo bat da, ez? Eta jende eta entidade de xente daude hemen auzokoak ari direna laguntzen proiektu aurrera ematen dira.